Hii ni Weru TV. Nkethishia kungoshokire nkathoshe mwanya muno ikwithira kiona kanya kwatanira uniki Nteto cia Weru Thaa mwanja ti tariki 8 mweri wa 4 mwaka ya 2022 mbito WINNIE wa King'ero tukiambiriria ni ati Minister wa Ukaria no bangania bwa thirikari nene Ndagitari Fred Matiang'i no reti machibu amwe na maabitha bangi ba maturo tiri bakuthiatira antu baraba kuatana no tia baine unetete ambere na kuwa makarika inya ya ando chekimishie ya indi batero kinyamuthia Matiang'i netete ambere na kuwa kwe mambura yoneka ya kibwitho tuko na irio makarika ya yethera ya kiumbira yarayatia baba ingibe kuatwe nyimurimo ya mukingo awete ya kiariria maabitha bathirikari kumantere chia mbwa. There is no way we are going to achieve the Big Four. There is no way we are going to achieve Vision 2030. There is no way we are going to achieve Agenda 63 by the AU if we are not effectively putting our efforts where they are most needed, namely stamping out gender-based violence by 2030 as we have agreed, fighting teenage pregnancies like hell, and ensuring that we now tackle the resurgence of HIV/AIDS in the country. Number one, effective now, I want us to mainstream the triple threat as part of our national administration functions. So what that means, Mr. Osia, as the team leader of this team, is that effective from next quarter, we spend time between now and then to develop a template for reporting on this, so that when we receive security reports, we also receive reports on the triple threat from every county, because county commissioners report regularly. Number two, I think we are going to do this by mainstreaming training and capacity building to tackle the triple threat in our programs. Effective now, the teams we are taking to the Kenya School of Leadership in Mount Kenya, from the next team that goes in, the team that we are taking, the chiefs and assistant chiefs we are taking to APTC, they now must have a course, they must go through a program on these issues and how we are going to reduce them. For all administrative actions we are going to take, we must base our focus now on the triple threat. This is what I mean. The administrative action of banning this Komatanga, which helped us reduce the numbers, is one now we need to carry out across the country. Now is the time to look at some of those practices that are not helpful and fight them with all the energy we will master, so that we address our people. That's why administrative action is necessary for all of us, wherever you work in the country. Administrative action against these kinds of things like irrelevant vigils that are not required. Nduku yele nyuma ya biashara bathoko ya Marimanti ukia matheta ya kuongeleka koruko thokone ya Marimanti ende mulwamiri wa wandi na likirete murioki mukaririete wa thoko wakiwa noe wengire geribayo abithauro kumenyekana ya Moses Bundi ari wati mukaririete wa thoko Bruno Kaiba na ngatire geribau na nyoba makiano torobo na ikietu mithirikari ya county ya bebeleria kana ya bebeleria rutingogi bathokone amwe na bo Kaiba wete wote onto ya bo akareka na kuria rutungu bara amakia wishumire na kuandikithia riboti. Mwandiki wetu wa Nteto Paul Wakabithi aina shetariria. Igenyamara kira kithirito thokoni ya Marimanti kwa meri 3 irathira. Ora njoki kathungirwo kutuka vithagia mati.
ndenda kwera muthomu anjuki antu barandikite bakancho ibario maba murungu muntu natige kuthi kumena oronge no ntukure oba umania natige kuthi kwaria ndeto ile itagirite ari ndeto cio matabura Rokorwe kila manto tuchia toto na bime mbuga kumana mbua to na bime bidato kuringa nta ngio bioria na tauta chiatwa onto bra kuringana na subcounty admin wa Thaa South bwana Moses Bundi baumanite na tongoria butagukenia bwa chairman wa thoko na bwana Bruno Kaimba murutukiro wakwa rira bitirwa procedures abati kuripoti kwa supervisor akarutha investigation akambring stakeholders bamononto. At the end of the day, the alternative dispute resolution mechanism tutibanga murutukira achokaniria kana abetania kana egwa maisha makamatirizwa akangalia ku report before we find the truth no nturo andu bama ciata ako ni ciana cietu kogu iba report office na office ya ward administrator ni aruthe investigation twame abantu bama mauma no ntumu ciatiro ciata marimanti aukagira 5 am kenda ciata nagasa kwegwa akathire tenwa agiciata wanani umata umole uke kwa nyumu ciati ntendogu kongera Bunthe Bruno kegwa ena mpatho cia gisiasa na thirikari irari kuya kaunti ya Tharaka Nithi. Marimanti has always been clean na we to apologize for the small hiccup you know ntwetia kwa mundu ngenda guciata maisha make mai threatened lakini tonto kamite etongole twene ndega no atikirwa kamite ni chairman yagite manthi wasa kwegwa makashua arutuira safety. And I'm also closely going to follow with the security agencies. Wasa kwa rutuira mako makego mali safe. Nkai ensure makurutairo wao. Pana tasiaza nonto. Wasa kwa kamite ibatiku ile constituent ibatiku na public health officer. Ibatiku na administrator na chairman ataneta any one of those persons in that meeting. It means an agenda yengi ni kwali umora ni nkiaria na nkira kaji ba Marimanti interest chairman tisi yake. Chairman we mwene alonle konde akiwa kakelekwa. Na ntukume akwelekwa ni kumanisa ntuma Marimanti maendelea kusafa na ntukume aniki ngito mangiwa akithiretania sa kuthiretania rutuira nuntu muntu lo kusagala wakagotika yelo twangiye gwe nimbia kulibia kama ni ka clean environment tukiaraniria na chairman Bruno Kaimba. Marimanti is a gazetted town bomwana Chogoria na Chuka lakini services yoku wairete tete nino chio ndino twandimanda turuthirwa wakirwa town market open air market kuruthirwa infrastructural works kwena drainage system sawa na kuruthirwa barabara chi open up na kuruthirwa lighting system na kuruthirwa Kenya Stadium wetweka accessible to the people as a recreation center mantomo nde imuma sabibishite Kenya kugo kwena mugogoro yo nonto Bruno ta chairman ngerete kwingana na Monica nda momba kuruthika na bakuchoa mbinu cia kundigiria matikaruthwe na raheganite chwena marakwandirwa ati ature gukuthakuthia rutingo ba county no mantu mame manji mushemani yone ati staff ya county yonde cleaner ya gatuka gathandi amwe na ba pendolize bakiwa benga toa chamane barutha na ta chamane ndenda kugau niyo go communication ya kwa yonde na committee ya kwa yewe written nerenge gukurukira public address systems kwa gumo mange bakuga induthite na matie na any evidence niyo ntamarutha indi a fabricated story a doctored story na yonde is meant to again such thing as kwengatwa chairman has never participated in these things na nyontie na mandate mako deal na staff ya county government mandate kwa mako deal na residents wa Marimanti pamoja na business operators ogutu that is ni uongo mtupu na urothonda keto no BC ya governor nikenda bomba ku access leadership ya Marimanti ukurukira gutongore Marimanti na cronies bao kana mantatamamu nikenda bomba akiuga gweno endere gukubiria thoko eno nikingo yomba kuthina mbere nichiona rita milioni 350 million 300 chia kurutha infrastructural works kurutha manto mo drainage sewer lines na mbinambi nikenda kumba kubwa na 50 million chia waka thoko ya Marimanti in phases ingwetegia mbezi nicho bakwenda kuona bakarutha baba kwenda waombeta usucceed kuruta chairman watathurwe delegate athurwe community yonde ndiko measheria ni kuri Kenya lakini atugetera twigwe elections ino agaita na impike ikethe kiruthurwa ki
gukurukira subcourt ya Dimini Moses Bundi indi kamiti ino ibombite kuthura vice chairman wa thoko ino uraugite bota thirikari bari tayari kuruta nguginwe na gutigira thoko ino ni kuthagaya nkuruki tuntiathurwa i chairman na ntiathurwa muntu individual ndathurwa ni committee bara bangi ntiomba kurea kurutira antu mwingi no tuwa muntu personal no tuwa muntu interest yake so I'm ready to work for the benefit of the community. Twerewe autire thirikari tikugia hasara itio akoita community ya Tharaka tukugia hasara no to pa every market day tukuruza a lot of money ira yomba kuigwa igaka barabara ikarima ikira roje na igatethire kinya thoko ni tukuga ikaruthwa igakarabo iganguruki. Kiripotera Weru TV kuma thokoni ya Marimanti Mito wa Paul ugwa kabethe. Ntore yandienere mwakiene yo wandi ya Nyanki East na Nyanki West ntore mweturo okiene bunene no tubote yanilwa ni atongiria bwa wandi chuyele akaribantere ibati onastima no tuwa ya chestima chemonkio mwingina mogambo ya chomba high voltage itanirete nturene inamu na bunture testima bro turone wigo kulokirete meberethia siwenjire wa kwantere chero nyange na kia kariba inyethiriba kuri withirikari kweyana miunda yo no tubo mubango yo ibare mekuthima kethira kieni kitharimo kana impanga iliongete ntere kumurika kwaraniria na kariba na nyatongira bo kumenyina thinere na kiene gechunje kia bithatu kiana kia muthia kia ronoro arwa mwanya kitharimo ya mpanga. Kiegi chunje kia muthia inchuanete na tongere bakuma ntere kenda wikurutererwo na bura ntere ichiombote thwa bakara ya ntere ingi bwambere ibio yongwe tomete ntere kaula pio na weti na mbere thina ici ithiretwo umenarite na tongere bobo thoku onto tukaria uma ate area mujumbe rore kutha ici na rekete area na inya muno onto nakuga we augereire wetamuringira kura na ikino ntokona area barabara chiangaratani oketha thoko thoko ereo na area eu no area rwanyange no siweji kitwe ko anto bamba kuona jeka batiganiritwe na inya na kukore uma tegete ndona atongere bakegeranira ngugi ukaigwa mujumbe akauga barabara eu angane MCA akauga ne mujumbe akauga angane national government anto ria mtu ayo ngugi otongeria na thina ano thimenti twathurire mtu utenaga kwa utiri maga utena marigu utekamaga ikino ntu atekwerwa manzi tukwarire tugathoko ne batiko ina mashinani. Tumefanya barabara, tunafanya na tractor ya NYS nyingi tumefanya na tumefungua. In short, Kiambiti sasa iko haiko chini ya MP. Hiyo ni ya MCA na governor. Lakini Kiambiti sijui ni wapi, lakini ni sawa. Usiweke hiyo. Tukategera jwe mwankene jone East na West jarama inge atongeria kireria zira turatwe miankene itumba kwithira twegeranira mantu na jakathirwa jatinorea wajagwata na jashugurikira lakini amwa abo antu baria ibonete guteseka gokwingi sana no ntugategera stima ikurukirite guru yao na baigwa thirikari uria inya the president kana inya munini oeba kuwa connectivity obatiomba go appreciate connectivity stima no ntubo barichiona chire guru na aria ugategera area eu ibasainire maratachi jakoba we ikenda na rira bagita barairu aiberawa poetekeria stime kurukira inyapopo komba kwithira bo faidika barabange chikitwe kwao bagifaidika lakini until now batomba kuona faida eu ne akankurukie imirongo iri au kwena transformer yumbite gwikirwa skuru inyera yezerera nchere twana na inyabongwa waboria batomba kuona transformer ikiomba kubatethia batetheka istima sewage hizi ugategera ore kuimplementwa baraba inge still akaji bantu reu ibakurira na baigwa end product kana end beneficiary tibo asoa
yantubuga bakuma baruguru naza utindo kana antubarea siweze kethirwa baraba inge kiumaga rutero baruguru lakini ipenda kuona idabo bafaidika atia lakini ni ugwati kere implementation on marinya zaraza kuinjwa na area thai mbure ne twitite na wize marinya mbure kaura rozi rukagwata na area kwena riski erwage na inya baraba inge kwajwe imurimo jorwage ne ko riski na ana baraba gweta skuru ugategera skuru zababa de school rere yakwe inare ngine ingirwa nyange bareta more than 2.5 kilometers kenda ba access baraba tekumba gwikiana bao boarding school no gategera na bare na baba ange ba ICD twana tununu tukagwa ethra baretera mundu ne ontu testima akagwa kirinyene za kiria ithiro nande atwezete gukorea maisha kana tukarusie life bara ingine arimi no gategera this is a fertile area baraba ingi economic activities igukurukira urimi lakini barema kumari into thokone of which ka wastage bareme kwethro te thoko bena yau akue ira mbuga bomba kwenderia agori bomba kuiza still is a waste ibubuga atuma antu lera bagiokia nkuruki atongeria baba kionekana kwelanira mathina yarumirite akaribako. Kile ningetaka kuambia wananchi na wengi hawa wanatakanga kuniambia barabara ni yangu na nimewahi kuambia barabara ya class A, B na C ndio ya MP na class A, B na C yote ni ya lami, hakuna ile sio ya lami. Class D, E na unclassified hizo ni za county government, ni ya governor na MCA, so hizo sio zangu. Hata ile ninazifanya hata wakati huu mingi barabara sio zangu, lakini kama kuna barabara ile haijawahi kulimwa basi wanafaa walete kwa ofisi yangu. Hata kama sio yangu tutajaribu. Shauri inawekwa kwa program ya kera, lakini kisheria haturuhusiwi. Baraba ingwe ya kulwamira murandi yoyo thirikari nene ibakurwa kuingia mawira niyo enda kueja na warning mtuko ya naru akiri anto baraba kuthithia sewage ire ndene ya DNA bogere ndene ya contract yenu barabara ile thiurukite bo kwamba kuthithia ende Thaa ikirabo kuthithia ne marinya bo kwenja bukaronda mithetu ntijirira mbure kaura anto baba kwamba kuthira bakariate nda kwenda na warning onto mbura kaitete na mbere kura pocho ya ume bora bukomba kuthithia na nto kena nto bakwa bateka kugwatwa ni ugwati bure oburu nene egitarire. As they continue to implement project nara manozi gwetera na nara mitaro gwetera bateri kwethwa bagikuneka oryo na ikyo tukuria atongeria beta mashinani kenda bona reality kire mashinani ontombo kara ofisi no athogani antu fulani iba faidikire na bata faidikare raisi na raisi bakwariria connectivity stima buga kuringana na kire grid ere gwekera stima bethogania toreze ni mbita kwithirwa ina stima nontu bobo ojolerie maratachi na iratumiro kwa apply na kwina transformer che within the location yeu antu barea tole atongeria tobateri ko voice sauti yao ikenda barabo shughulika manto ya kristima inyabo baigwa kiriro kiao na serikali. Na miaka hiyo yote hakuna hata miaka moja wamekuja wameniletea kwamba tuliagana na Kenya Power ama na Kengen ama na yoyote ule alikuja kutusainisha na tuliweka mkataba kwamba watatuwekea stima. Kama wangekuwa wameniletea ningerezi hiyo issue hata bungeni na tungejibiwa mpaka leo, lakini vile sijaletewa nitangojea, wakiniletea nitajaribu kusukuma. Gichunji kia muthia kironororo mwanya kitharimo gia mpanga. Rono rwiruro twakanya kunogo kanini shokirete na Nteto nkulukio kathiora mitambo. Hey! Sweetie, tumefaile base. Base tena.
Madhe, ugali 2 sukuma. Ugali? Ugali tena? Ukuli? Mimi sikuli ugali. Ngoja. Karibuni. Asanti. Nani unga gani mepika ugali? Unga ni Afya Plus. Afya Millers Cooperative Society Limited, watengenezaji unga kaunti ya Meru, sasa wanakuletea Afya Plus katika muonekano mpya. Afya Plus ni unga wa ugali uliotengenezwa na kuongezwa virutubisho kama vile vitamini kwa manufaa ya afya njema. Jinunulie Afya Plus katika supermarket au duka lolote karibu nawe kwa ladha na furaha ya familia yako. Our afya, our pride. Hope Space Shiners Limited turina rangi cia silcoat kuma nthiguru ya taki nkuruki ya rangi ngiri igiri cia kawaida na kinya rangi cia classic molding iria itumagirwo gwaka muno obisi na kinya nyomba yaku kureta uthongi na kinya murutira. Twina molding ya mamarito, Palace, Prestige, Velvet, Pile, Magical, Metallico na inge inyingi. Kiri ome ya nyomba kana nduka yaku no wake mineral plaster kana Traventino na turina rough and tough. Aja ndukene yetu no wigurire skimming coat na into bingi bionde bia gwaka rangi na kuthongomia nyomba. Ito kueja na uritani bwa gwaka rangi utheri ndukene yetu. Arania natwe gukurukira 0710-928-680 kana 0799-883-933. Turiungire Meru Town nyuma ya Consolidated Bank mbere ya Okinya Nchege Plaza uthongomia nyomba yaku na rangi cietu cia mithemba mwanya. Hope Space Shiners Limited, uthongi bwa nyomba yaku. Antobonde Meru badiuga gavana ni mama Honorable Bishop Kawira Mwangaza ntariki 9 mwezi Jwenana mwaka juju. Kenda Meru yumba kuma thenene ringira Kawira Mwangaza kura yaku. Kawira Mwangaza muteithia wa Meru na gukuromba kura yaku omba gwokorea kana ka Meru bwega. Kawira Mwangaza na gukuromba kura na maromba jaku kire ushindani bwawe. Ushinda kwa Kawira ni gushinda kwa Meru yonthe. Gavana ni mama. No kurukaire thina cia ko no tukwitithietie ngari kana no tinda mathaja maingi kompyutene kana wina thina ingi yonthe ya metho ukamaka turiongera Omega Opticians no gatetheka twi kambuni otumiro tebo kinandi kurigita metho ngugi turitite nkurukia miaka 20 na twina ndwangi guntu mwanya Kenya yonthe. Aja Omega muro tujoti kweja no tungata bo metho bakirasi na marija makaikire customers betu. Twina frames, contact na anti-glare lenses, lensi chia bare bationa bwega betithite ngari utuko na chia bare batinda computer na mathaja maingi. Omega Opticians ni kugwata ugeni akariba mao na ntura chia kuugeni kiri mutaratara jo kuraithwa metho theri ntuko ya kiumia ntariki 10 mweri Jwenana kanisene ya Methodist kwambiriria thaitha tucherukiri. Motungata kathumba jari ya ugutegwa glaucoma, cataract na jangi kathumba ja mirimu ya metho jakethirwa jareo. Tukende mewanu na marija nthe na itutikairia kandi cionthe cia insurance. No tuliongera ndukene yetu mutindwa barabarene ya Moi Avenue, ngorobene ya End Free Building, guankana na banki ABC, mukana jwa Kenya Police Sacco. Kano tulingere thimu gukurukira 0799-870-583 kana 0786-703-124. Upgrade your GoTV package. Ukiwa on GoTV Plus, lipia GoTV Max and we upgrade to GoTV Super. Ukiwa na GoTV Lite, lipia GoTV Value upate GoTV Plus. Ukiwa na GoTV Value, lipia GoTV Plus upate GoTV Max. GoTV, love it.
Ngakwatweni twicokierania ati muruiriete kio bunge bwa gicigo kia Tigania West wakili Mugambi Laichena no reti atongere bakuma Miru na muno tiani babatere kwiyamwe na kuria ntaira cia kuthiria mpithukiro ire ikoneka ntere cia Rwanda. Laichena wete ngwe yatongere kari akiwo kari bwantere uni untu bobatere kuthangikirwa na mpoe nongelete na kuenya nthukie mbithini batere kuthangikirwa na obatethio turone. Mwandiki wetu wa Nteto Mukirwa Mithika ena cionkoloki. Wakili Mugambi Laichena urakurombete kio bunge bwa Tigania West na rombete ya bunge batiania kuyokiwaga yena mpurano tia Rwanda nterei mwankene o kaunti ya Meru na Isiolo norito burabo batike ndanta irayomba kuoneka endu tori atongoria beto babwere poke ya ni kurira batwe mutongoria bwa mutala te kabati okwangora methori kakwende bubati kurira noe chumbe yena mamutongoria yarira bagwi na baita kweno loi ende boto kwenda turenda batu tuchale atongoria batu ailia insecurity era toiliro boya tororia atongoria beto batiani atabadali kedre ministora wa security aetana eteni bwethera boreo kedra no etana eteni uru etana eteni bwethera boreo kenda totetho ke security no tobukethera boteo otewe aturairi security ira Laichena na menereti ya bunge bagonto kono ntobo korea wiki nyekarone ya kamete manto yo karia bunge nenene ntukwera bare ne karona waziri wo karia bondene ndaitare Fred Matiang'i mutunga aterare kwo kabe abe aterare kwo ende to achenye muntu akamenya poiti cha kambela babalai na no kanto beto bakorawa ende boto koria ndogoria beto ne atere eoni to babalai to menyereni to wateleni no to insecurity ikyo kintu keke akiaria thoko ne kenjai na ratirimanete na ikundi bia thoko na unokirete mutindanio wora kinyare mubunge wa ukabere wonto konda itare kilemi muiria no ntubwa murandi yo ya wikiana nthetia ome akiwa na bonde bagontoko ibabati kuthomethwa na wekirwa inya na kinyochwero ngwe wontoko kenda uchumi bwa kwobokora otumba kwe yao ringa siasa no to andikithiriana otu toira ate ai to abaikiome onto mbikiria seremalo menantena muntu ombithiria methe kware nitia onto wete to mbikiria mwana mere mbere ya aplamba okwa nitia patu to tumba wempawa na beto na to bangu eloi ito wete keria bo ana to bangu na to bempawe ora eto menoe tukamenya aitete omeno ntu kaina binge etete oturairi bya kuraya ende bonkwenda kuwa to support yana beto locally Thaa inda ukumania union gwenkarita na woni ntirawa atiana baraba omeibonka bakaumbo toborako kinya mwana athomete akawatobira akawata athomate mwana nuloi ate batio support kenda to anania nkianambi Nkiripotera Weru TV kumatiania Mbetawa Mukiri wa Mithika. Na kaunti ni Embu ni atia kariba parishi ya Nthanga ya kaunti ni Embu iberegere kuguneka na mashini yote theria kurigita murimu wa nyimba ni o dialysis kuma kimuruiriete kio seneta kaunti ni no manyaga bobo yete nyuma yo batu bokuoneka bokiongeleka ori mashini cia muthemba yo irachiendene ya chibitari cia muingite kuruta ngwepio kaitenyo kau MC wa Kolotolo na Margaret nolotete thirikari ya kaunti yo akiwe miaka wakiyo yori ndu otio tungata bwagiri achie bakona. Mwandiki wetu wa Nteto kuma kaunti ya Embu Rita mwandiki wa Mushiri na tutariria cionkoloki. Karia itura ya Nthaga ya gicigo mbunge kia Runyenje ni magunikite na masini ya kuthambia thakame thiini wa dispensary ya Nthaga ya. Masini ino iria ivesanitwe ni uria urenda gitigia seneta wa kaunti ya Embu ni we no manyaga ni kuthi vandu vanene gutethia arwaru aria matabotaga kugwata utungata uyu wa dialysis ni undu wa gutura masini ino cia kwigana thiini wa thibitari cia mwingi na cia andu kiumbe thiini wa kaunti ya Embu. Namba ya andu aria marabatara dialysis kana guthambio thakame compared to the number of machines in the county machine nini gukira andu aria marabatara korona uteithio munene muno makiria kuri andu a community no ya Nthaga ya. Murimo wa cukari ni wingihite na gikiro kia iguru na
ugakora rimwe na rimwe kana maita maingi mundu ni ararwara murimo wa cukari na ndaramenya koguo o uria arathie ikarite ateguthie utungatwo kana ategucaria utungata wa murimo ucio ugakora ni akinya stage ya gukorwo ni arithambagio thakame. Na varia Norman aravoya thirikari ya kaunti ya Embu gutigirira ati macini cionthe cia dialysis iria ire thibitarĩ cionthe cia mwingi thiini wa kaunti ino ni irarutithwo wira niguo arwaru makiria mavote kugunika. Kali county government ya Embu ni koragwa na macini 10 ithano ni mbeca ni cirutaga wira ura ningi mauria nicio ithano nacio irutwe kana ivecanwe in level 4 hospitals niguo ma decongest andu niguo maruti andu gukoragwa mayengi thibitari ya level 5 ibiro na kuma cibitari mama maina gukunja. Na varia mumbunge wa Kithukio na uria urenda giti kia mutongoria wa atumia thiini wa kaunti ya Embu ni Welona Margaret araruta mavitia thirikari ya kaunti ya Embu ni undu wa miaka mingi iria iri mathibitari ngurani na ikaremwo gukorwa igitangikira motungata maurigiti uria kwagirire. Tuna challenges more so ni mauga ni budgetary, but I disagree with that. Ni tondu kathie kuku na a lot of constructions going on. In fact, very many buildings are upcoming within the hospital precincts, and not just in Embu level 5 no kundu kunthe nukoria ni mathibitari ko maratumwa gutuma no gutie ndawa na ndawa ni more critical than building. Mbeca icio cia buildings ni ibatie gukorwa mbere ya kuthie kujengwa ciambe gutungata urigitani. Na varia ekari a kaunti ya Embu maratarwa uria mangivota kwithema na mirimo ngurani niguo kunyivia thavari ciao cia thibitari. Kumenya murimu tene no twitheme na complications ciacio, especially tariu exercise. Andu mengi tariu nundu anduthi nwega mundu ndareka exercise, we should be doing no atukora tugika exercise at least 15 minutes per day niguo ketha mwiri naguo korwe we flexible. Undu wengi ni mirire cangire ni tubati ku at least kindu ta vegetables tutikare mirire irio ino cia kugura ndukari muno ni tubati gutumira irio iria natural. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu, mbitagwa Rita Mwaniki wa Musiri. Na riboti ya kuma kaunti Embu niyo yotwikira gatanta ndeto cietu cia Weru Thaa mwanjenga kwendera ntukwenzia na kaita kiako yuri ithari mubi murungu mwene inya bita Winnie wa King'ero.